Kampana. Napalabas, kabayatan ti panag na ni Daniel nga agawid kuman, kalat nga datinang palikken kuana. Kasta unay ti danag ni Salome, gapu iti napasamak, isu nga impakaamuna dagos ken ni Alfon. Iti daytamot lagun daway, maragragsakan ni Maria, gapu ta nagbaligi, dagiti binilin na amang dangran ken ni Daniel. Naamuan ni Romana ti napasamak, ket dagos daytoy asim marungkar iti ospital. Iti panagsarsarita da Romana ken Alfon iti ruwar ti ospital. Imbaga ti lalaki akayat na nga ibales ti napasamak iti gayem na. Kabayatan na, agpakada kuman ni Maria, iti kelat nga imasidag ti amana tapno kasarita na. Ita gagayem, denggen nyo ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Kampana! Mabitlang Maria. Adadamagan ni siya. Anya dayt na, Papa? Ibagayo kumadagos, tadda Papa na. Idinapalabas na aldaw. Sabali titig-tig na ni Sika. Kanayon na adda kasarsarita ni Sika iti cellphone. At dapat nakakita kini Sika. Nakasarsarita ni Sika jay tiprong na sigod nakaduwa ni Max. Anya? Adda ka di pakainaigan ni Sika. Itinapasamak kini Daniel na gayem ni Alfon. Sumungbat ni Sika, Maria. Adda ka di pakainaigan ni Sika. Iti panakadangran ni Daniel. Papa, awan kaya mo kiti napasamak kini Daniel. Saan ko pagdadaanan iti oras de dia pobre? Sigurado ni Sika. Anya kayo matan, Papa? Pagsuspet sa andak nga dapa ka inaigak iti napasamak kini Daniel? Maria. Kanti may papanmat iti bagbagayo a kinasaritak at iprongam amo ni Max. Jak ilibak anak isarita ak iti dayjay at tao. Iso ti masidag anak isarita kanyak, Papa. Nakita nak anak kaparada iti sango ti may sa apasda. Kinumusta nak lang dayjay ti prong. Aniya. Saan ka di asigod mat ngam amu tayo dayjay at ti prong, Papa? Anya matan. Pakabasulak gaya man ti makisarita iti sigod mat ngam amu tayo. Malalala. Mapanan ni Sika, Maria. Nagdamag lang ni siya. Mala. Agan-anad ni Sika. Iti papanan ni Sika. Agurayak iti pagluganak nga agawid. Sana bali, tanakaturog ni Daniel a pinanawak iti ospital. Ay, mapanak lamang hala iti usarin mi. Salome. Ha? Mauro, nasaya at nagparangka. Namuak tinapasamak ken ni Daniel. Kumustan ti anak ta? Nasaya at matan, Mauro. Pinanawak nga agmaymay sa iti ospital. Agsubliak matla dagos, kalpasan na maalak dagiti usarin mi iti ospital. Kaya't ko ang makita ta anak ta, Salome. Mapanak itayon na. Oh, sige, Mauro. Amok akayat nakamot ang makita ti anak ta. Mapankan iti ospital, ta pinanawak ang nakaturog nga agmaymaysa. Nakakaasimot ka, anak ko. Agasugan. Makapuutan ta, anak ko. Manang, mawawak. Kaya't ko ti pinamedit anong. Daniel, awan ti inam. Siyak daytoy. Ti amam. Tatang, Oh, di ka unay agkaraw, anak ko. Amang ano makapadakas kan ka. Agid da kalaan. tatang, kailiw ka na makita. Kasta akmat, anak ko.
Pagkawanan na no italaan, di ba nagparang ko? Maawatan kayo, tatang. Amo kung ti may papanit trabaho yo. Naibaga amin ang kanyak ni nanang. Daniel, Amo yo kati. Amadandalagan kami kami nanang. Amang pampanunod mo ti kasasadyo. Daniel, anak. Agyan na nagpakita kayo sa kanya. Siguro, basan ka nakasama kanya ti kastoy. Saan kayo nagpakita pa eh? Bitot na itangay pagkamanak ko. Kaya't kayo ang makita iti imam. Dakila ato buong di trabaho. Tapos saan kayo ang makita? No? Napagad di trabaho tanak ko. Diyak kaya't amay ramang kayo iti inam. As pangarigan na dumpong di pa nagpilit ko tipin. Tatang, Limot ti aming atignay ko. At saan arum mga maamuan ti sabali. Ti kinasyasin ti kamang ti pamilya. tatang, Iti kanito ang maamuan dagiti kabuso. No asino dagiti kamang ti pamilya. Delikado kayo. Iso alimod ti tunggal karaw ko. kaya't kadyasawan day ta. Papumanaw kayo maglahan, tatang. Wan, Daniel. Katsapay la kuma, tamaawapag na ita. Nagkita kaming iti ina. Iso tinang ibaga, no sa dino ti ayat mo dito ospital. Tatang, Naamuak ngat ka ni Padre Burgos di napasamak ka. Huwag kaya. Asino tinangaramit ka kay di kastoy. saan mo tatang? Kalat-lat ang pinalagdak daw iti lalaki. Hindi agawid ako manigid na nga. Anyan. Minsan daw ko napagdanagan tatang. Kung ti doktor, ang magaling kong tarungo dito yung tandigan. Nasayahat nga rin na basta Daniel. Amen. Diya ako nagpayag. Pumanawak mo gatapos anak. Tatang, At painpagkanan ko. Kat na ito'y tilaglaki ba? Agpada kayo iti ina, anapatag kanya. May parada kong tilugan ko dito parking lot. At turong ako niti charity work ngayon, Daniel. Nas ka na... Ha? Ni tata mauro mo tirimor manipo dito ospital. Nagtakder pa lang iti sangot ospital. Asit gak. Kaya't ka makasarita ni Tata Mauro. Tata? Alfon. Ni? Tata Mauro? Kaslanas daw kayong mata nakakita kanyak. Anya ka diti mapaspasamak kada kayo. Kuha. Ne. Apay kumamas dawak ang makakita ken ka, baro. Nadlaw ko nga di pa nagsidaw yung nakakita kanyak. Ay, di mulatan ikaskaso tinadlaw mo, baro. Sige, panawan ka pa. Habit lang, Tata Mauro. Alfon, pasensyakan. Agap apuraak. Adda ngamin napatag apapanak. Tata Mauro? Alfon, barok. Saan mo abaybay antigayim mo? Orayan nga ti mapaspasamak. Agbalin kayo kumalataan na tibker nga gayam. Nasingpet ka, Alfon. Saan mo kumatultuladan ti... Tata Mauro, apeasan mo nga ituloy ti bagbagam. Lipata mo day, Chay. Sige, panawan kan. Apeakas di ti jar ni Tata Mauro. Anya ti kaya tasawon ti imbaga na kanyak. Asino ti saan ko atultuladan? Ang mga numabaybay ambetan ti bagim, gapo iti panagtrabahom ijay pakanan, anak ko. Didak pa kadanagan nanang. Saan ko abaybay anti salunat ko?
Ara-aramidag la daytoy, tapno makatulong ak kada kayo. Nasayaat nga rod no kasta. Ay, gayam. Kumusta ni Daniel iti ospital? Nasaya atan nanang. Sigun kan kwa na. Rumuaran iti ospital intun bigat. Ay, nasayaat nga rod no kasta, anak ko. Uray siyak. Madandanagan ak gapo iti napasamak kan kwa na. Nagsingpet a sakristan. Nagagat ken nadayaw. Pudno lang unay dayta nga imbagayo nanang. Asidag tiriknak kan kwa na gapo iti dayta agalad na. Anak ko. Nasaya at daagayam kan ni Alfon. Agpadataan na singpet. Idi pa'y ladamo anam mo kita. Nalaganan tiriknak kadakwada nanang. Romana. Adumat tan ti gagayam ko dito'y lugar tayo. Ngamsaan akas kada Alfon kan Daniel ti kinasingpet da. Naidumduma da. Ay na. Talaga napasigan tiriknam kada Alfon kan Daniel, Romana. Wan nanang. Isuda tay makunaan na pudno agagayam. Uray nabiit pa'y laan amok ida. Nariknakon ti kinapudno da. Nagsarita kayo gayam ka ni tatang. Gayam. Wen, gayam. Tila pagsidawa kitay. Kaslada kayat nang ibaga kanya. Nang di na intuloy. Anya? Nagdardaras mo't lang ngayon madayo. Iso asaan kami na nakapagsarita na imbag. Kasta ka di. Daniel! Alfon, Naimbag nga oras mo, Nana Salome. kastamot kan kabarok. Ay, ayan ni Tatam Amauro. Apay nga awan dito eh. Di manamot la dagos ni tatang, nanang. Anya, nagdardarasak. Naggapo ije balay. Tati amok kat makamakam ko pa'y dito ospital. Nana Salome. Apay adinak inuray ni Mauro. Pimanaw asaan tayo manen nga amon no kaano nga agparang. Unay lakit din dayja at tao. Baybayan tayo latan, nanang. Nagsarita kami ka ni tatang itay. Wen gayam, Nana Salome. Saan nyo na panunutan ti magastos dito ospital? Siya kung ti makamoy ta amin. Anya, Rumuaran ti gayim ko dito ospital inton bigat. Kailiw kong mutin na makakuyog. dakkel launay ti maitultulong mo kada kami, Alfon. Kinapudno na. Talaga nga aburido ak no pangalaak iti pagbayad diti ospital. Saan kada na ibagak mutin kada kayo di na minsan nga aldaw? Asya kung ti makamoy ta amin na magastos. Di kayo madanagan. Tautang nyo kanyak dayta. Nang runa ni Daniel. Anya? Anya, Rabak ko kadilang day jay. Iti ka man. Saan ko pabayadan tinagastos ko iti gayim ko? Sika talaga gayam. Pagdanagan nakpay. Kaya't ko lang mo't ni umisim ka, gayim. Sa anak ngamin ana irwam ang makakitkita ken ka analiday. ala, husto daytan apa nagdrama yung aggayam. Oh, adto'y tilinutok akan kanan. Naimas daytoy, tanagataan itinyog. Sigurado ang maragsakan dagiti gagayam ko. Gapo itiin kitikit ko anagan mi atalno dito'y puon ti dakkila kayo. Nakita kon ti akayo ididamok pay lati umay dito'y turod. Nagmayat alang abon ti presko nga angin dito'y turod. Mangagpay ti panagbanasbas ti angin. Amukon, no apay akay kayat dagiti gagayim ko ti umay ditoy. Tatalaga ang makapabangar itirik na. Ay, sapay la ko ma. Tamagustuhan da Alfon kan Daniel din kitikit ko anagan mi. Imo na tinagan ni Daniel. Sumarunumot tinagan ko. Maudi mat tinagan ni Alfon. Kat iti baba na? Nakasurat ti Best Friends Forever. Kat adapay basit asinan puso iti abay nagitinagan mi. Ay,
tumakdara kung di nagtugawak abato. Isurpresak da ito nga inaramid ko kada Alfon kanda niya. Jak pala ibagbaga kada kwada ti inkitikit ko anagan na atalo. Tapno masurpresa da. Nakasaritam ka din ni Romana, gayam? Saan gayam? Day off ka no ita ni Romana. Sa tino nga tatayan ti gayam ta? Ang mga no day balay da gayam. Mapantalangan ni Jay, ah. O sige gayam. Pag andarag nga rodon ti kotse, tama pantay jay. Anya nga tanong mapantapay nga umuna ijitsindahan a paglaklakwan ni Nana Caridad iti ikan. Ha? Saan ka di amalabsan tapay nga umuna ijitsindahan? Sakbay ti dalan nga agturong iji lugar da? Unyag paisan niya, gayam. O sige, mapanta nga umuna ijitsindahan. Barang adda ijay ni Romana. Ikan! Gumatang kayo! Presko nga ikan, so... Nay, Alfon mo't kan Daniel, ti agturong dito, ayan ko. Naimbag nga oras yo, Nana Caridad. Naibag oras yun, Nana. Ay, naimbag nga oras yung mat, Alfon, Daniel. Nakaumay kayo mat dito tiyandaan. Sapsapulin mi ni Romana, Nana Caridad. Saan mi ngamin na makontak ti cellphone na? Kwa, Jack amutin na panan na. Tanasapa mat arimwar itay ije balay. Day off na ngamin itakat. Kasta ka din, Nana? Wan, Daniel. Ne, nakaruwar ka mat gaya man manipod ospital, Daniel. O, Nana. Rimuarak lang iti agsapa. Kailo yung mga minin na makita ni Romana. Isosap sa pulan mi. Nana Caridad? Ada ka di pa sa bali apang kontakan mi ka ni Romana? Ay, awanan, Alfon. Dadaol nga mi di cellphone na. Saan kami mata makagatang itibaro a cellphone? Adamat sa bali ayor urnungan mi. Kasta ka di, Nana? Naala, di kay madanagan adwa. Apaman asumangpot ni Romana, ibagak asap sa pulin nyo. Agyaman kami, Nana Caridad. Saan nyo pagparikutan ti kwarta? Ato ti kwarta, tabak nang kami. Uray biyag ti tao, kabailak abayadan. Negosyante ti amak, aglaplapusanan iti kinabak nang. Iso nga amin nga ibilin ko kada kayo. Aramiden nyo, takabailan kayo abayadan. Malalaala, saan ta na pagsalitaan day tay ti cellphone? Agsarak talangan, tapno planwan taan na imbag, noan niya ti... Sige. Putdandan ti saritaan ta. Bye. Diyay babae ang magmag na iti sayto. Ni Romana agayang telefon. Isardeng kuti-kuti. Kat kasaritak day ta ang Romana. Hi, Romana. Kumusta? Apay akas lanakla at ka nakakita kanya. Nakabutbutan ka dito lang, ha? Agwa, saan? Matlagayam. Ngamapay akas lakabutan na, Romana. Kasano, Oops! Amo konti damagam kanya. Mas daaw ka, no apay nga amok tinagan mo. Si kajaglakla ko iti lalakaan a klase ti sabong. Saan ka di? Amo matagpili iti pakigayamam anya. Tatikabsat ko pa'y tinapili mo. Anya di mapasamak, iti panagsarita da Maria, ken Romana. Gagayem di uliwayan na denggan, tituloy tinobela tayo na pauluan. Kampana! Nobela, ken iti direksyon, ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon Kampana! Naimbag nga oras yo amin.